Ekitongore kya United Batwa Organization for Batwa Development in Uganda nabo barije kwebembereho uregi abo kugira ngo abatwa kuba binjirwa mu mahamba bazo mu kutura n'abantu rero amagara gabo gagaruke nyuma abo kugira ngo abantu bakaba babisubwaho kuhinga hamwe no kurya ibijuma nkencerere entutu hamwe n'ebindi no kukoresa ebishaka nk'omubazi cyabaho bakarwara. I want to encourage you, all those partners of the district, as long as the district consents to your MOU, we established what they call an NGO committee. As the non-government organizations, right now, government of the Republic of Uganda is financially constrained. Atukuza mu marwariro batuhaza penicillin batuhaza panado batuhe imibazi y'ekijungu twena tureba ngo imibazi y'ekijungu niyo kutambayo. In fact abamwe ni baba misinterpreting anarshi ni babeta ekibataricho bana bakozesa ababire ni bakozesa imibazi ya nyakibazi. Ekitongore kya UBDU kikija kwirukangira mu United Nations hamwe n'ebitongore bindi ebiri kurinda ubuhango bwensi cyashaba kwa abantu barumo n'abatwa abari kutura hihi n'amahamba kuba bicereza bakazo mu mahamba bakakura ebishaka bakabihinga mu mataka gabo bakagumana babikoresa nk'omubazi. Okurugera hari pene na zaninka project y'inwageta access and beneficiaries shares eri kwija kwera abantu bona batwire hihi n'amahamba abarumo n'abatwa. Access and benefit sharing tekuza kuyamba abatwa bonka hakuba at UN level under UN biodiversity ni batwara traditional knowledge na narishi amagezi narisho ubwenge bwenzarwa kugira ngo nibarebera aha basangwa butaka nari hamwe n'abandi bantu babehingurize abo turi kweta ngo ni local communities kandi nitumanya ngo abatwati batahabonka tibacatahabonka ubu babiri ni bataho mu mahamba nibwe babiri batahabonka. Jen Ampire or District Natural Resource Officer aba district ya Rubanda yahamye bi ari kugira ngo kinishije kuyamba government okurinda ibibahango mu cyanga cya Kigezi. On the forest products ninge tumiti yanyu y'umukuba eva kubantu bazakuronka umuki ako umuntu nazati nizagura kabniza kwihaya kabasi kabuze mbona kasende kumba kuba mu these programs emioga youth PDM and other government programs na banaza kubona kasende then areke ku depending on those forestry products kuzenzi abatwa twabareba nabo bija launching project cyitwa twasaba abatwa abantu bija mu bicoka byanyu mukorera bo kurungi ubaherezo kwire abo kuba cyabo kibija gukora no kureba bone mu cyendo bwisho gashakwa keta tuzarirwe.